enyama na nembohe embohe ko kano jimanya ne je kusibente bamba kane wiza kunso bamba kama eiba kubisibiso entamaguru mbajeta ki tiye jambohe aha mbese nyama to kujimanya dogo step botorekeraho project akakorwa how do you JKs. Yes, all right. It's Ankole Media. I think this I'm a Sobres Parks and one savage on it. Yes, right about now. GPS location ito Dogo State West Ties ati umchanga cha Dogo State yakura banta kutureba Ankole Media. Yo, abareva Ankole Media ni mugamba chinba mweta Dogo State International Dance azio wanyombereriwe. Ni mtera. So amajega bine discipline baba niga. Atuna baba hirize kunywenza yato mu Toronto kora mu controlling chivo changa ayayaya okahori no amano mutero munonga terwa masada kiriya so twine Dogo State kutatagambe no irase churute no tano niki abanabandega banje so eriza Dogo State yatureta aha kubera turiyo mu streets so ejo Ankole Media TV so mazo yakora batureba kuko baba bakwire bagambira right about now ico herekere kubahereza tureba Ankole Media TV nimba kunda mnonga Dogo mushija utakunkunda konkana abara musaba abashija nabakazi abana nabato nabakuru nabariya heru nabaramusa kaburijwe mbanye ta Dogo State International Dance mwana wambara ubutero kawo kano tongana ba MC bambara bakacusamo ba MC bakacusamo kuba bakamayangwa mani ni minji masanyaraza ko inene kubato kwata Dogo State kagumanonye ta stage nkoko kwenda apana kuko abachikozera kare MC wa in particular mankara MC munye ba in box gaba barimu kashaba taboni ba feria so kashara munabesiza era tinchi bahurira tinchi bareba nabivuru kakabi ayengaro tinyine nabushonga ko kabaine kumanya level yabo MC Kacece niwe president wabo ko kata kubasa kubafuga kagumana abandoringa nora kansaramo niwe babroga kabato murayini babroga bayibo babroga kimwe ba Mchika TV nkimwe ba Sparks tino rukumvuga nyano kwevuga kansaramo ni wakufuga niwe president wabo ati nyo wasanganye nabaniga banjaba nkati nkajanti bakunti kamera bazitware ningeje mizinda idacika neje mbaba kwerize nchakarenga kuonjera yona kano yonjera yenyoni mbakwasireho so Dogo State hana rwo na tino so mucangache apana president yashitami ba minister ninjano bareba so gambira abantu kutureje sato ngai aba kuturebesha yeji turimbara street iba kweto mu Kisenyi kaburije Western ghetto president hagire ki wagamba ningo muntu yakushobeza wejesiri wasa kungambira mbasindike kandi mbize batine nankoni so Dogo State utine rizoba Dogo State ndebe no sharing link to aho mu box nda TV nda radio haroch nyine byinji kubange birebi nanye ni implante niremu ni otokwecenga ni implante kwecenga kandi nimwe mwabura kuncenga otokwecenga ne bakucenga kashati nyeshobira amani ni minji so nagira ko kali to kujimanya itinyo naje bazotereza kapera urira enyama nembohe bikarwana ebimba byakombera wabirebira akagamba nyowe tindigaruka nyama urira kuyagizire genda robuno kubandi nyeke kiro muturo naruteka ho ninjiro bwoba orutaro gwebihimbane nyama muntuwe rugumire ndirwenda mu mukono gwecoma nindutina niruhenda nirondozora mani kagari kaida otorumbe otine mufia na wabo tine magazini no singa eshaji wotine muzindaro gutokusinga ladies and gentlemen Dogo State alikuwa anatarabira mu mukishonga cya ekibakwete nyama wewe ari wowe ntimanisa ari wewe nekigambo cyaburije nakujya nti wasibo tanongaruka mu ngwenje nataro wewe ninga ndia kandi nakujya nti ari wewe tinka bwine rupra yacu nogaruka mti ari wewe yewe kamanya bari banzo bakure somebody say ari wewe
Inja wajirebe ndamusi. Kiri wano Dogo Stay atureto mu cyanga cye endamusi zona nezenjawuro buri kimwe necenjawuro. So Dogo Stay oburamu bugenda butakuno ya downtown Ma street tibwine shonga kwiya obumono nobo kuronda kasente kakabura no bimaye byaso mu ghetto. Regiwe na kabiruga mutakubimanye ebyo. Regi nako mwino mu ghetto. Nakari ko mundi. Akari mu ghetto yiza yarugamu. Yaza yigurate atinkumanya ababa bo ma office mbabeta bata. Atabo ne bakufuga. Ababo ne bakufuga. Nanye kafuga kunu konka washanga DJ ari bato na wakwise ba DJ ko kuna nagambe na Kansara Harmony turimo ba president konka bechishobo batwesherekire konka imwe amazima timugabasa gagamba mugamba abindi bakafutera karukonga ingo kabwehereza chikwetaga yo ino warani nyeta ningo yo warani shashura no taba dictate nesaye jinayenda ni mukanja ntinomanya nti nabo kwasanka master wa katete kubogwe ni vice omuchweka cyanje so nichaka kuri mugeto zezindi numuchaka mwine yonka nkabadogo baba kuma no mota bana bona bakitera so like music ninga si so inomano kwa software freestyle hanwe ari oyagara bawamu ana so to yangu tijusi nakubira kasimu nga tonzijukira nenkwite wakagonga mbanoja notaja waliwo lwe nakugamba oje waka my baby nonde mbanto oli mu ddwaliro n'omutima n'ogumenya baby tikombako show them I'm missing you my baby my one adore baby hey show Dogo se koine industry namba kunu yo munakano nakujanime mukwebuzabuza konka ba MVP amazima nibagamanya tikubi amanguri yo ini hangaria ati narukunjira niko icendo buze nikora so warukunjira bakabakora ki akika kuno namurambuza unataka ngoma tware namjanteze nizo street zanje era wanondonda we just barabom tinano stade no garuka okuzwa ningo tine karino ninge amisho bagihiremo so twina Dogo Stay chuna tugambera about echo songore cha echenyama eche songoro kurujo kwano kigamba kan kisanke nkekikubwemara chine shonga nakaji kanusa umuntu kasa kuchura ina yawe yarachuri niyo original version yacho nechaburezo bazo tukarire mukora siege yonka nobuno kubandi nyenke kiro muturo naruteka honinjiro bwoba orutaro gwebihimbane nyama mutuwe rugumire nigwenda mu mukono gwechoma nindutina niruhenda ulira inyama nembo ebikarwana ebimba byakombera owabire birakagamba niwe tindigaruka nyama timushango enyama ngura buri kiro wabotine senti we no gamba kiyiruka gure koko yo mukatare kori kufogenda bakuziko bisigaho omushubuzi murunja shuburo buseri tasosora dina guro mubeyo muto omukuru sipidi mbakizenyamishwa mugiga omworori bakizenyamishwa simoronkanye titugambaho niturara nitugenda kamizi buri kiro enduruze mama respects mwana Dogo Stay no muhazinga Dogo Stay ache songure sie cha ine chenyama hari 10 no muhazinga hari 10 ni zona hari 10 nyoni mwa nsanzu no muhazinga tena ni tana hari 10 chichirikiria habara itano nogo Dogo Stay atwamusanga mu ihangari agatamu songoro chenyama ejenyama tabaraje kusebere kanus kandebira hata abayimbi batanga kuzora misongo tabacenda bisongoro bukureterwa mu angweje asebiriyo mu Uganda byona ninye mitiremu nyonyi nece songoreki echenyama enyama wawurira kubango urutaro nyonka nanye kandi omu mbarorezi enyama na nemboye emboye ko kano jimanya nejejeje kusibente bamba kane wiza kunso bamba kama eyiba kubisibiso entamaguru mbajeta ki tiye mboye mbese nyama to kujimanya orutaro rwabira Dogo Stay botorekeraho project akakorwa audio JK's bature nakwise video ya video teka showiri natubwe no register me what should we expect video Titus ine bimaliriza
So big as on soft Titus Tizzy and my man JK's nyine na videos nyino manyo nimbatera up and down ariwo kasigariwo takatire video video ate showire rwa YouTube gwe just take mudogo site music o subscribing o sharing o commenting kandi ko je abantu abita abanyakore bumwe bate bakumanya ku subscribers okweri tinkumanya mwe ninje natural kinshobera wabute oshanga ne viewers omutwaro gumwe koko shango ine ba subscribe ati mbani mumanyisaki Gwe hari ya hasi ya video ya naka yizina ryanje uteke mudogo o subscribe akagambo kibagishoborere Dogo stenagiza kwa gamba ngo wakaho o subscribing o liking o following o commenting o sharing kwarashone kubaza so video je wano gamba patishura ne haje yuwa rugagamba haje yosho video je yosho wizo mbajeta ari wewe eri ya YouTube so atenda musiko zawo kazikora meche songo ariwo atinchikizwa karwe bazo tarabizeme wacha mimi somebody say ari wewe Otakumanya takumanya ngu wetakumanya ichiriza bo kumanyi itwe tumumanyisa Dogo City International ninye nasire kitabo cyo buragwa nimba singa no basinga I say nimba singa no basinga Dogo City #1 International ulira kanu tindi kwenda mukimanye ngundi badi okwiyaho babibiraho ngundi kali kandi ogwe muzeyi Spaxi o mukitwe kindiwo yampire kadi ejo tazineti kubatsa Rugaba kampereze migisha nanye yashanga ndi kubasa mama ari wewe chiri wano Dogo Style bona yatwara makageri izoba ni what hostingire security guruguru ninga tuongeze kutusebezi napana yo chikuru nati naragent kamera bazitwari sinzira batorechire ka kamera kita so the project win at kare tabetorejero kacha side ya Dogo Style hatuza side ya music yona in general mu Western Uganda chiri kitahati mu Western arime yeshongoro bibiri kokunana gambira arime nyama harimo na Rage na T Paul Mbacheto baninyonyozi tukatsimanyere tinka changire what do you say no chiteka hochi na T Paul kwa na Rage ne chamani umuriyabo kabe no ndakora no okusinga umuriyabo niko kujanguru ijantangira ari T Paul ukakabe nyenda nkore na T Paul tinkubasa kora na Rage nyo nkanye Dogo City aza no muntu wawe utakamusabara no muntu wanje kokanyo no kusabara bomwire nawe nakimanya mazima nagamanya Rage yakwa akakora boto tinkabasa nyo nkanya bongo bunyine abatahibo kandi benda kora boya Rage abona batine future music uko muntu wo in future music notashemere ku rugaho ukakwata amashanyarazi ganje ukagagita naga Rage so mwana aho ntubarukanka bomo so T Paul kweleza kora T Paul yani bas T Paul you are watching this ni mayango limunonde ba T Paul kakoba boy kokanywe ndio mwana wambara so kakobe ndio murimbara nyenda je tutame twe sorting aine management yeye koka music T Paul okambire manager wene kwiza tukakora yo tune brad kakoba boy kantumangu no wavokozi yokoriyo esezera hadi nziza kubakira kitano muzachikwata gata kora nguchaki ata tuza kusaza tuza kubantu saza zatukora anthem so kwata atondezo muntu ona side yabashiza ombacharo kabe ndakora no abakazi abachara kabe nyenda nkore na Sister Charity Sister Charity bwena we abe chitekateka we nachimanya bame kandamugambire ona mushabire so ya T Paul anytime kwa jerebe naza chire tereze gambe na management isa kwena Dogo City president wa ghetto Western ghetto president atabo nabo abane batabane ba Rage abo abatabane kandi kashati ma buri yomwe mamu Western no ine ahina hakutwara aine chifocheye nagujero kwa hasi bakacece mino bakuja bakunyeshenjereza ati simanyi aine ntiwe mpamesha Ogo yaba Dogo City tutakagenzere amazo sibura abantu bakujya batureba nkore Media TV n'abafans bawe batari yaha batemereye nito abakutureba nkore Media
nasigani Dogo City kanosaba kuletere kirabo Dogo City bamuletere kirabo boss makunuraza nariyo byinzi kati obunumbuyankawo bujumba baba butungire wanje savage so wakiyankai mwana Kachebeza longose wano Kachebeza inoko Kachebeza banza baido banzo gambire Kachebeza ngusiteza inoko jochi street jini twenda kujitereza nkaba atafuganga orutindo rwakatete ruratera hansi wacenga oyina kwatereza mwana ati tugamba amatungo gawa okwetorogayo amatunga agagara rwo mu kibera wacenga engeri je gava mu kibira ne Yesu yapamanga mu kibira kubanga yaberanga mu famu ayuso Yesu akati ne toilet mwize murebe Yesu yani mu famu ali wewe chiri wana chiroto chantiza so Dogo City tatiyo sibura abantu bari batari bankore media yo fans abatari yaha ba fans za kunde bankore media TV nimba kunda munonga konke chikuru mwongere mu following TikTok Dogo City Music, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube kujangu mwongere kufuna ati ndiyo ninkora video ya cheshongoro chenyama so nisaba yakwija be wa subscribe ingire kusanga already bashange already yaman so uyaba Dogo City abakwenda music wabagisange nkai ine platforms zero mazina Dogo City buri hamwe woniwe teka mu Dogo City Music chikuru making sure ngo wa subscribing wa following aho tukitera heru no munda ya Uganda kubanga naro ijakata kumanya kunaiza kutembe nyonyi one day neza kunsanga naye ndi aho mwana mubanga wacenga so warayikwata kale kankuwekira abakwata jije mutano nkubisiza vibe nje kudabide kandi wa muhembeta kandi mwana yiyo mwana yo tukikuba solidarity ino kuberanye nako ngatano so amazina ga mata bakumanya amazina Abdukez omuyimbe nyimba zange nzikolera mu South Africa kubera ngembera munsi ya Africa ostegera 5 nimpetera zibera za Africa tunajireka freestyle kameke chesongoro cha wali wakakora ora semweyo kayasta ngufu nina pola ninjagala kuzimba kedizo fayabona bakukwana ko abakula lula none changa ko tebamanyinze badimani makusala ko be so Dogo City twashanga ine industry ye kunuya ina baimba beye government area so ladies and gentlemen nangena manda brother Sparks na bantambuye na Savage camera you get see us when you see you banso sibura abantu ali wewe sibura abantu bona bari hana somebody say ali wewe